Nebo Chris Rwakasisi okwehanangiriza kw'amashomero gongezeho embarira okurabira omu ishengero ry'ihanga kwehire obwabire rya mukoro ogwo kurundana sente aha ishomero rya Nyakashambya rikushanga omu municipality ya Shema mu district ya Shema. Omukoro ogwo gubaire gugenderere kurundana sente zirikurenga omu miliyoni 300 ezokuhweraho okunduza ishomero hamwe n'okwombeka ebindi bizimbe okukyendeza aha mwijuzo gw'abeegi omu bibiina. Obutamanya obworo n'endwara ebintu ebikukusihanga n'ebintu bishatu: obwenge, obufundi, otiireho emitwe. Nyenda kubebaza abanyakashambi. Mukoro nugwo gumwe Dickson Kateshumba uri umyeshegera habwashema municipality obero ryo mugenyi mukuru ashoborere ngu ohireho government kubura kwereza amashomero sente zirikumara amakanisa menji nugwo geyitira amashomero. Kusanga ishomero church founded yatandikirwe kanisa okaza kushanga ukashange ekanisa nejengeta konka ishomero ryo ndihirimo icyo tujye kwisa muhanga kitinza. Muringo nugwo gumwe Nebo Kateshumba asimbire Nyakashambya abo kutesera abo kubangura beji umyoga etari emwe nemwe rumwe bya science buhinji n'oburisa hamwe n'ebindi by'emikono. Omwana nataho mu ishomero aragamo ine skill kuna reba umwana hari mu cyaro kushoborera soil, how you retain the soil, tukambuza atekinjiza kuyamba ki wahiko mu rutoki ibyo niyo nore cyitwenda abo kwana ushanga umuntu ashomere ngata kumakureberera takumanyana no kuri sekoko twareba umurimo ogukozwe kandi uko umurimo ukozwe ntugwigirira mu 5-year strategic plan ya Nyakashambya. Byona kushyikira no kwatanisa kw'abeegi abashomereho mu ishomereri hamwe n'abebembezi b'ishomero kurebeka ngo bintu bitari bimwe na bimwe byabasa kushagikwa. Mwebembezi ni insima na munonga OBZ na OGZ abe imukire mu kwenda ngo ishomero ryabo rutunguke kandi kikoze rwahonka nango nimpaga n'abandi ba OBZ na OGZ akomango wenda kashoma anishomereri yarabiremo agezeho akwatireho ayishomereri. Gurigirira Reverend Joseph Meyunje umuhandisi w'ubureberezi bwa Western Kore birajwekerera Right Reverend Johnson tuinomuje na mukorogo kanisa ne kuri kiri kubasika kurebeka ngo amashomero gayo Amasiko tuketaga ngwenyo nibigira bita nibibaho kandi nibasika kureba kizimbe kiri muri lift konga tori kubasha kucikaho wabo tabibire notekwa kubiba. Mwaka gw'2012 ishomereri rikari yahika aho kutsigaza abana 87 bonka buri n'abashomesa bashatu ba gavumenti aho mbaregwa beje 15 bashitamire bibuzo bye cyamushanje umwaka ogu abani 12 bona bakature nkoma hanze. Eki kikakanga beji abashomereho mu ishomereri hamwe n'abebembezi b'ekicweka ekyabagemesererize kukwatanisiza hamwe kurebeka ngo ishomereri ryahimbuka. Amakuru aga gasha kwa Gerard Tugume abwa Tayari West muri Shema.